Astagfirullahaladzim. Dikongkon nimbo sekula yang sawah sampai kelalem. Tuh gara-gara Ratmina. Kayaknya mah didomeli ya. Setelah kopi kita mancing dikit. Bangga Pak, main lagi duduk Pak, di Pak. Anak apa Pak? Pendolan, ya. Nah, sekira apa ngeramal no, bagi tujuannya, ya. Nah, gelang tangannya. Kira lahirnya tanggal 17 bulan Juni. Iya Pak. Iya. Nah, kira bakalnya besoknya dunyane itu nggak mending lah membeli edan mah. Kira bakalnya edan. Anaknya kita nih? Iya. Ya piyen sih waktu istrinya nentok bonge edan wis ya mung semua ramale. Pak, bakal ngomong aja sokat larawura. Kita kan keneke pasugihe wong gini keneke. Aja larawura segala ngomong anaknya nyong garpan edan kepriwi lah apalah dunyane nyong entok. Nyong sampai kapan baik pitung turunan mengarang entak dunyane panigin aku Pak. Aja larawura ngomongku. Wis no kayak gue ya. Tong-tong kok besuke wis kayak bebelah ya wis. Ay iye bocah baridin ke kendi. Dikongkon nyemproti sawah ngecek sawah langka ya. Dilihat-lihat teman-teman di langka mendi bocah Ya Allah baridin. Nemen wongku ya. Emang beli bener ke. Wis tak tekani bae umae wis. Ngomong nih semboke tak diomeli bar. Kira aku nganu sawah beli anu upah mah pengen juk bae kuno. Tapi kerjaannya mah menggawainya mah langka. Si bocah kepriwen ya si baridin ku. Gusti. Geseran, duh, no. Bene Iram yang di pasar di teka-tekaku yang umurun garame pasar nganter ya tonggoni be durung masak durung apa dahara kona kepriwe ya tonggoni tete balik be Iram kaberan ya oke semalu baik pegel banget bikin Sira belanja mau pasar suwe temen sih Mak, dika aku aja bisa ngomel baik. Dah kula aku mau pasar aku mau wisma aki wong belanja ning kanane. Wisma lunga bae kula aku mogok. Wisma kula bae ku sini kok mono ku kon adine kula ku aja bisa nganu ni kula bae kula aku mogok. Ya wis kayak kula mah pegel kula wis pengen tunggu bae ning omahan ya wis. Ngeling, dua anak dikongkon beli gambar apa ki malah ngambek. Gusti nyong dia anak kayak teman ya. Ayo Ira negara wang masak ayo bro dok ya. Dasar bocah ya. Dolanane beli bener. Aduh, wong tua tekang kau gebur kayak gini ya. Priwen mah. Baridin mana-mana gah, salah baridin gimana? Terus mas sendal hilang, coba gah. Astagfirullah. Waduh, sepedanya ulah seiku gah. Nasib. Lagi apes temen ya. Ya Allah. Terus mah kegebur, sendalnya hilang. Sepedanya gak melu gebur-geburan, mending coba kelalar apa gitu. Kayak mau baridin gara-gara nek tak oncok bae emang main bisa.
Baridin endi baridine? Apa di? Celuk kon betul konon. Nang apa bune? Celuk be, celuk buru sekiye. Din. Baridin. Nah, Sawa ciblit, teka-teka acan. Bocah kayak mendi mah ya. Ikong kon mang sawa lah kepetane kagak. Jinggil banget takang kegebur-gebur kita mah. Takang sendala hilang kan yang sawah. Ki bocah endi. Ya Allah, Kak Haji. Aira mau mandi bae. Astagfirullah. Kagak digeliatin sawah langka, cetok yang nganggur. Kapan dari ulu kune? Deleng ka, sawah batur mah. Wis pada ditanduri, wis pada disemproti. Soalnya kita aja masih kosong bae melompong. Priwin mah kerjane. Maaf kelalen Kak Haji, mau nih baridinnya kayak kelalen. Kelalen, mendi bae kelalen sing mau kagak. Sing winginane wis dianu. Kebok, warai gak kayak anak-anak siraku. Kerjane menggawe lah kasing peta. Lah kalau tese, wingi wis dipai upah ndi mene duite. Wis digaji dingin. Peta beli, apa beli? Lagi mau ku kelalen Kak Haji. Wis mene duite. Duite kita balik ki. Bok mana beli bok? Oke duit Baridin ya beli duit. Haji, pokoknya bulannya kebeli duit. Beli dia duit. Terus duitnya wingi mende dipendikna. Memangan. Duit beli gablek, gak apa-apa beli gablek. Ya wis apa be? Sing kira-kira bisa didol. Wis mene ke dua sarung, wis mene sarungnya deh. Gar didol lumayan murno oleh duit sarung ke. Ya belas teh kaji sarung masih siji. Beli wis gak beli wis. Tuman bae anak sirama kayak kue. Nyon gak menggawe beli letes apa beli letes. Ujare bae. Tukang males banget ngeling. Wis gawa tak gawa nih kita sarung iga. Ya Allah, bok mau ke sarungnya situ bok. Gawa. Tadi bocah ku males temen sih. Alah. Ku jare sarung-sarungnya sira lah. Wis pegel. Sira mah males tadi. Ya Allah. Teh kaji mani tegel pisan ning baridin. Sarung siji-siji nek dimet pisan. Mune mah garap sok kiki garuk sawah. Alah, dasar nasib wong males. Gara-gara surat minah mana menikah difokus menggawe ning baridin. Nah, gening masih ning kene. Nanjing wis bengi nang. Baridin. Nang apa sira? Pula aku mah lagi demen surat minah. Surat minah ku siapa? Anaknya Bapak Dam. Oh, sing sugih ka kanang. Sirane demen-demenan ku priwen. Kita mau beli dua kamu sugih. Pokoknya mah bok wangsi sok iki kudu nglamar minah. Mang Umay. Ngelamar priwen nang. Sira mah kaya mana ake duit bang ngelamar nganggo apa? Wong lamar ku nganggo duit ora. Karo apa bae mak? Priwen iku. Lamun semasuk iki beli nglamar. Garap yang bae baridin mah. Lah priwen bocahku. Wis sok iki mak. Ning surat minah. Bener-bener baridin mah ya. Wis wong beli duwe kongkon ngamar ku ngamar nganggo apa? Aduh pusing temen. Ya wis engko bae lah dijajal coba. Sakiki bukat bae diterima. Arep gawa gedang, arep gawa kates lah. Sing penting mah gegawan. Baridinku kongkonan lamar nok Ratmina gawane apa mong dua gedang anu sate ngamare anake wong sugih anake bapak damku wong sugih ora kana piraku gawane gedang doang mah ya beli dua apa-apa dua pelem gaiku bosok kabeh wis lah gawane gedang bae sing penting mah gegawan aja beli temen aduh
Adam bagus temen ya. Izin beli kita tuh ngelamar gawane gedang doang. Sebagian lah dijajal dimin bakat diterima. Anak beli wong ika bakadang ratminasin dia. Aduh, tapi kuisin temen gawane gedang doang. Bagian lah kita beli duit ngelamar karo gedang doang. Sudah ditonggoni baik tekang wonge teka. Iya, mamis ya. Dia jajan pakai duit ya. Bisa. Ya, mana kan tenang. Gegar ngemis. Gegar ngemis. Dana perlu. Perlu apa? Harus apa? Kalau Ratmina. Kenapa? Kita nih pengen lamar Ratmina. Lamar? Iya, lamar. Gua anak kita nanggarin. Kira dua banda apa? Ngelamar-ngelamar anak kula. Sugi kaki pengen nganu. Sing melarat kayak kie ngora nih nyawa ga sing sugih bae ga sing beli setara mau ngara diterima. Kita mene-mene dua niat baik bawa gedang sok diterima. Boro-boro Dika kabeh sapa bae ga sing beli setara mau ngara diterima nih kita mah. Kenapa man? Kita tengah-tengah pengen ngamar. Banyak siapa? Semua Didi. Ariku sebenarnya siapa mau di penggugat tak-tak jalur kan ngamar. Didi mau ngacan. Ari Dika beli ngaca apa? Hidup kira kayak kue. Wis mak lambi ya no. Beli pengen aja dong mertua kayak kue. Ari kan iku cuma gawane gedang. Aduh ngomong ngacan. Kita ku ngamar, nang bari bawa gedang. Didi, kok dingin enggak? Baridin sing amprok ning dalan ika duduk sing wonge kucel lambine kaya gembel ngomong acan beli pengen baridin ga balik-balik ya sing wonge kromot ga tingeling amit-amit mana barine ga balik yang kene bae lagi apa sih